Я лейтенант Ткач Алексей, 59-я окремая бригада. Мы получили приказ от своих командиров. Pasukan Vladimir Putin lagi-lagi membuktikan kehebatannya di medan pertempuran. Kali ini kelompok militer tersebut berhasil menangkap sekelompok anggota militer Volodymyr Zelensky. Momen tersebut direkam dengan jelas dalam sebuah video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 21 Maret 2024. Tepatnya di dekat Georgievka, wilayah Marinka. 18 prajurit dari infanteri angkatan bersenjata Ukraina menyerah secara terorganisir di bawah tembakan artileri selama rotasi. Pasukan Volodymyr Zelensky tersebut menyadari bahwa mereka akan jauh lebih baik di penangkaran dan menariknya. Semua orang menolak pertukaran. Mungkin 18 prajurit Kiev telah melihat dan mengetahui bahwa nasib mereka yang kemudian menyerah tidak menyenangkan dan mereka tidak akan menjelaskan keputusan mereka kepada Gestapo. Video ini kemudian viral dan menuai beragam respon dari warganet. Себя предателем Родины, однако же несу ответственность за свое подразделение, за своих людей. И не хочу, чтобы из-за моего неправильного решения они все погибли. Мы приняли коллективное решение, чтобы нас не подавали в списки на обмен, потому что нас ничего хорошего в Украине не ожидает. Нас либо посадят, либо снова отправят на бой. Нам незачем воевать за эту власть. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.